Kamiglay State Pollution Control Board peringkat kejingetrelang ke Office Divisional Forest Officer Nongstan, but ke Alliance for Sustainable Green and Clean Nature ASGCON, haga kat Southrik Jeliu kalau pelong ya kejingelang pensyai pat ba, halor kapang ki plastik tang chisin pendon kam, single use plastic, ha Bishop Hall Nongstan, ha kabau Dr. GH Chermang MFS, Member Secretary Miglay State Pollution Control Board, ulalong ukongsan, bat upa EPCM ke himanong ston kum sembut kongsan. Kinoy siya mentah kini kejingelang pensyai, kilong ki school, ki college, NSS volunteer nong ston college, ki principal, kinoy hikay, kinong sensyar nong, kilong kemi, kilong kpa, ki samla, ki officer na kita nak sorkar prepare, kentubri kinong tray ka forest department, ki dekat ka ASG CON, bat ki pa. Ki kraw perkat ni kita nak PHE Pollution Board bat uba Eric Charles Carson Tew, Project Coordinator ASGCON, bat uba Thamai Bor S. Shangrit Chairman ASGCON, kilalong kinong kren bat nong batay ha kini kejingelang kablalong kabasyong shit bamentoy ya barok. Lai segi PM no, ki wak kum no, ki hak doi kum no. Ki blok lut kinala, ki blok lut ki wakไปเช็ดเบียร์dari dok kha dari dok ki pen no dari plastik. Balai khwai sing bangat dok kha ngat dari plastik. Tolong ta, kenapa ada yang lagi hai ki wak ngan ba. Baros kata ngila thaw daga video. Lara phirek khwai mentang artin dengan dok kha yo ko mat dari plastik. Plastik jong no, plastik jong ajung ti. Bere jong no jong. Tamta balai lara ki phai ni ka lengi ya kita non-operation plastik. Ladang lupa plastik waste management rules. Kapag sarkar kada ada notify dan usnam arazar country. Hadina kada ananya ka usnam arazar kuwai bat arfusa. Ngapa benda ya kan pang dipenya dari details main sudah dibahas ini masa ada presentation. Kapag padang ni balai rules kadan Harus ketek lakam nado ubari ubasna di plastik, ubah supply di plastik, ubah store di plastik, baru bede di plastik. Terkadang hiru kepentar mentek lakam buat ingin nampudan kamu. Nampak apa kini hiru sengidan ya kepenjalti lede ya kecing syadai guna. Hendak mengenai pada daging pun kita inong sinabi ain. Bagan mafain ke bakit hadu silak tengka. Baga jingsa set alam hadu san snem. Entah ada pada dengan lagi gitu di batang lagi ke bapan coba. Mafain kan pun NGT order pada hadu san aja. Pada ke baret ke bahaya jadi hadu arku san aja. Tahan rai kam long ke ba suk leni ban shu fain bagi baru rai ke benakon sya ke depan kro. Bara goreng hing bisa kro. Anda ada krok ada yang jem air udeng balik sempat. Tengiru hajuk lenting yai, iwan ang leman krok kan suto, iwan ya ka jingat lelang, mana stok tilang, handai hadin habu dengan melak suban le, nada kilat kiput bagi melak balik ai haban say udeng. Handai ngak pilih tiba kata kapor kan numpoy kan. Tapi bansuang pembaik hapok ni ka River Rejuvenation Committee. Lambak kadan doi ka OA bigam original application. Haba kawai ni bawa ajung ni hang ni non ka abitit. Idan sao tu di priority ba ai ha kata report priority 1 hadu 5. Wa non ba ajung ni kala haba priority 4. Kemudian lagi itu dengan entity ba gawa kala jabo. Andai kampat lo ko maslam untuk ta. Kampat dir pore kadang biang ta. Nangta pi kumba sekentin kumba kabang iba ni mengelam dengan aspan kikwa kan le di plastic collection competition to ni keluar ban support dengan kerja ni dekat program bojobi andrei ke bangile walau permanent ngam ada PPC ni gini kelar ke kubu ban yang snap kilang bagi tahun komiti bagi sidar barsenam ter pilah ban bu ye kawai ko waste segregation center Waste Segregation Center kapag hakat ke jaga masa te siapa pendang lagi kita dalam jaga berunjuk jaga tahun komiti kalau ada gila ban bu tu waste itu jaga di dari Waste Segregation Center mereka ke pemut hidup haji sya
Waste segregation na banyak ka di kayo kadang-kadang way to way.